Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam itayan, Mari Ellen. Ipabunyag mi ni Marcos inton umay abulan, mare. Ay kat nasaya at ano kasta, Mare. Isu na lang ata kurang pay itimay sa dagiti ninang. Dagiti gagayem yu kun lakay mo ngay, Mare. No okay laang ken ka. Mabalin ka di asikalatan timang kompleto iti listaan mi, mare. Ay nawaw, sigurado ka kadi, Mare. Wen, mare. No okay laang ken ka May saka kadagiti plano mi nga alaan mi aninang ket. O sige, Mare. Ay na, agyamanak launay, mare. Agyamanak, taim manugot ka. Iso na lang ang ataawan kwartak, Mare. Si kakit dimot, mare. Okay laang. At least, kompleto tininang. Okay, adaken ka day, Mare. No alaan da kaninang, kayat ko lata. Sa di naman tinaggapwa mon si ka Ellen, Ay nawaw, nagpakada akmet kada kayo itay, nanang. awan nanggaw. Naggapuak iti ayanda Marilo. Kinasaritak nga isuntimang kompleto iti listaan dagiti ninang ti apuyo. Anyat ko na ngay, imanugaw. Wan, imanugot mat. Isulatan ti inalak, tamano alawas laangan kat saan pa'y akumpleto ti listaan mi. Awan mo't siguro tidakas na ano kumariyam mo ni Marilaw. Sa maysa, nasaya at ataot ay jay. Bagay na ti agbalin aninang. Unang awan mo't kwartana. Anyat ko nam, ulitam man. Awan nanang, awan ti kayat ko asawon. Ti apuyo ngay, nakaturog ka di pa'y laang. Ay lawa, itay pa'y atas cellphone mo, ti dumdumuga Marila. Agkit kita ak iti mabalin nga irigalok, tatang. Regalaw, para kanay, Para iti anak ko iti bunyag, tatang. no kasta, agninang ka. Un, tatang, kinasaritanak ni Mari Ellen itay. May saak kadagiti napili da nga agbalin aninang iti may kadwa nga anak da. Kabailam nga ta ti responsibilidad ti may sa aninang. Ni tatang mo't, kabailak Nasaya atak mo't iti panagkunak. Adda maisurok iti anak ko iti bunyag, tatang. Sa bagay mo't kiti Ay, no da kayo ti saludsudat, tatang. Anya nga tati mayat ang mairigalo. Sikaman. Noon niya't pakaanayan ti budget mo, di isulatan. Sanda mo't siguro agpilay. Nakita timpos mo alistaan dagiti ninang ti anak ta. Kat, Api akas jay. ti anyamanan. Yak mo din makita tinagan ni Kumaring Marilo. Awanan ata sino katakla kay. Matuloy ka nung nga agawid ni Mari Rosale. Isulatan ti alaan ta. Ay nawaw, nakisarita ka ken Marilo, sa ita ibabawin mo't laan. Di mo kadiam mo abak nang ni Mari Rosale. Wen angam anyang iti mariknamot ni Kumaring Marilo no kastalaan. Mabalin mo't nga inayin mo latan ni Rosale. Sana masapol nga inikat mo ni Marilo. Subrada nga rudan lakay. Masapol ang maikat ti maysa. Unay kan. Awan masaktan tirik na ni Kumarim no kastalaan. Maawatan na mo't siguro lakay. Sayang ngamin ni Mari Rosale. Adayo adakkel ti maitulong na iti anak ta no iso ti alaan ta aninang. OFW dayjay lakay. Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. No asino tinailista, iso tagbalin aninang. Saan ang mabalin na basta sukatamlatan? Anyat makunayo iti dayto akawas, tatang. Bagay mo may anak ka. Mabalin nga ta nga iso ti isuot ko iti bunyag ti anak ni Mari Ellen. Ay wala. Mayat na ita anak ko. Disente akitaan. Naimbag ko nam tadala ko ni Nana suping awag-wag. Nukas ka.
Wag-wag gayam dayta. Untatang, saan laang amadlaw ta na ilabak na iplantya? Binulod ko ti plantya ni Nana Suping. Tinapatag kita da isuot mo. Untatang, tapno saan anak kababain kadagiti daduma aninang. Sigurado ano sa anak agimatang iti isuot ko, ket siyak to ti kasimplian ijay. Awan rumbang nga pagbainam. Saan ba't nga iti kawas ti pagbasaran? Tinapatag kat amom ti responsibilidad mo kas may sa aninang. Ay natatang, magagara naklaw na yun. First time ko ti agbalin aninang. Madlaw mag. Talaga nga insaganaam. Adda ka di aramidon yun, nanang? Awan mo't kit day, apay ka day. Da kayo pa'y man ti ibaon ko iti ayanda Marilo? Ay nawaw, apay ijay. Pakibagakin ko na asaan migayam nga alaan aninang ti anak mi. Ah, anyat ko nam. Nasukatanan, nanang. Ni Rosalie tinsukat mikin ko na. Ay nawaw, apay mo't akasta. Nakasarita mon jay tao. Sa ita, ibabawi mo lang gayam. Nag-text nga rod ni Mari Rosalie, nanang. Nala daw ti text na iso akas jay. Gaputa OFW ni Rosalie, gaputa baknang. Hay basta, mapan kayo iti ayanda Marilo ita. Tapno muna. Tapno saan ama ilawlawan. Ay saan? Sika tinakisarita kan ko na. Iso asika ti mapan iti ayanda ita. Saan asyak ti baon mo? Ah, Diyos mo mare. Agyaman naklaunay, Mare. Anyang aminan tinapatag nga ibaga mare. Dirit saan kan amare. Saan kan nga alaan kas ninang. Ay nawaw, apay nga mare. Nag-text ni Mari Rosalie kat na ibaga na amatuloy ti panagawid na. Isot na pili mi amang kumplito iti listaan mi. Ah, kasta ka di mare. Uwan Mare. Inton maminsan tulatan anya Mare. No kasta ti kunam. Okay lang. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti agninang no saan asyak ti kayat mo. Agyaman naklaunay ta maawatam ti desisyon mi. Wan mare, medyo sabali tirik na ngam anyangay nga rod no dayta ti desisyon. Anak yu mat agbunyag. Saan amabalin asyak tag desisyon. Nay, kunak man no mapan ka iti ayanda kumarim. Saan natuloy tatang? Itan niya gapaw. Inalab da ka aninang san ka day. Wan, ngam imbabawi damat tatang. Anya? Imay ni Mari Ellen dito'y balay idi na minsan. Kat adda ka no inalada kasukat ko. Naa. Apay nga kasta. Sapay insaganaam ti bunyag ti anak da. Wan nga rod tatang, ngam awan mo't maaramidak. No pampanunutak, okay lang siguro. Awan mo lang agpaiso ti kwartak. Nakurapayak lang amin. Nubaknang ti kayat da. Di saan da ka kuman akin nasarita. Tapno saan mo't amasayang ti oras ken kwartam. Anya ngay nga rod tatang, nalpasan, imbabawidan. Madlaw mo amin. Baknang ti kayat ni Mari Ellen aninang ti anak na. Ay, day ta tinarigat. Talaga a big deal no nakurapay ka. Mapabainan ka pa yan. Yak mo't nakita ni Marilo. Ni Mari Rosalie ti addalakay. Ay nawa, di mo't imbakakin ka ano asino ti aday ti listaan kat isudan. Kinasarita ko ni Mari Marilo na ipalawag kumatan amin kang kuana. Nalabos mo't ti kastangog ugalyam. Nalabos mo't nga ibagbagam. Ar-aramidak daytoy para matlaang iti anak ta. Nubak nang gayam ti kayat mo aninang. Di kalat takuman nakisarita kin ni Marilo. Di ka mo't makaawat. Nakapagsarita kamin kunakmot. Pasensya kan, Mare. Pasensya, awan mo't basol mo kanyak pare Danilo. Pasensya kan, iti naramid ni bakit ko. Ah, dahil ka di? Ay na, maawatak ni bakit mo. Kan may sa, awan matlaang kwartak. Nakurapayak, iso ahusto laang ti naramid ni bakit mo. Kasta ti bagbagam. Ngamamok ang nasakit para ken ka tinaramid na, Mare. Isula ang tinagdesisyon may papaniti day banag. Amok matkit di. Not na ngamin ibagami kin inanang. Kat di namot ikas kaso.
Ipilit na, ti kayat na. Di kay madanagan. Awan mo ti sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, Mare. Ewan gayam. Alaam to'y regalo ko maiti anak yo. Sayang mo't. Awan mo't laang mangusar dito'y. Agpasentro kami iti gayam ko ita, tatang. Ay na, wow. Apay di sentro. Asikaswon mi dagiti papeles mi tapno maka-abroad kami, tatang. Anya, agabrod ka ko na. Wan, tatang. Ipadas mi mamatigasat mi iti abroad. Apay adi mo mo't imbagbaga nga lagayang plano mo agabrod. Wan, taamok adinak palubusan. Sigurado kayo kaday anasing putibusyo iyan. Dayta ti di mi pa'y sigurado, tatang. Ay na, wow. Agabrod kayo, di kayo sigurado. Di kay madanagan. Adamot ti gayam ko akadwak no bilang. Unang delikado nga road. Awan mapasamak no saan ko nga ipadas, tatang. Sapay la kumata suportaran nyo ti plano. Nagabrod magayam ni Marilaw. Ne, kaano pa'y nanang? Ay nawaw. Di mo amaw ang nagabrod ti gayam maw. Awan mo nga minadakdakamat na nanang. Amangan no nasakit pa ilang tinakam na ka. Anya ko mat pagsakitan tinakam na ngay. Nalipatam ka di tinaramid mo kwa na ide. Nagsaritaan mi mo't anasaya at dayjay nanang. Nakisarita akpay iti personal kang kuana. Wan, nakisarita ka iti personal kwa na. Ngam sigurado ang nasaktan di tao. No sika ti adda iti sitwasyon na. Sigurado ang maawatam dayta. Kumusta ti abroad, anak ka? Hay, makabanog, tatang. Dua atawan ko laang ang nag-abroad ijay, kat nagrigat gayam. Awan ti husto nga ina na. Kahit ada ka di pa'y plano mo agsubli dyan? Makitan to man, tatang. Aginanaak pa iti makatawan, tapno makainanamot ti bagi. At niya ka tano ipadas mo ti agnegosyo. Kasla saan kumot alinya ti agnegosyo, tatang. Pagpanunuta man na imbag, awan mo't dakas na ipadas mo, anak ko. Anyat amom ngay, at dakak mo't akadwa magtrabaho no bilang lang. Mabiit man laang pare Danilo. Ay nawo, si kamot gaya mare, at ang masapol mo. Oo, alam day to eh. Ha? Anyat linaon day ta asupot. Chocolate, sabon kanda dumapay. Imported amin. Ah, Para kadagiti ubing. Awan nga minuwayak amapan iti ayan nyo. Iso nga ipawit kulatan kan ka. ni, agyaman naklaunay mare. Awan na nyaman na pare. Naimbag lang nga adda maramananda. Ay nawaw. Imported mo't asabon kan chocolate gayam ti linaon ti supot. Nangalaan mo't nga ta ni Danilo kadagitoy. Danilo! Danilo! Okay ka day. Nangalaam iti chocolate nga inyawid mo. Ay way, inted ni Marilo na kita. Anya? Ang na parakin ka na kita. Para ka na kita ubing. No kasta. Nagawid gaya mo ti kumarek. Wen, sana nag-text kaya? Ang mga nalipatan na laang. Mapanaktuman iti ayanda tagsarita kami. Itan niya gapumanan. Alaak aninang ti may katlong anak taa. Naimbag pa, inuman lugot day jay. No kayat mo, katsika kumatimay sa aninang mare. Ay, kwa. Ay, nawaw. Sigurado ka kaditi kasta nga ibagbaga, Mari Ellen. Wen mare, sikati number 1 iti listaan me. Ay na. Pasensya kan, Mare. Ni, apa yan mare? Sa anak pa'y anak kasagana ng agbalin aninang. Agkita ka laangan iti sa balay. Anya asaan anak kasagana mat nga ibagbagam mare. Kas makitak mat, kat kabailam mat tan mare. Pasensya kan, Mare. Ngam talaga adyak kayat. O sige, no kasta ti kunam.
Okay laang. Bagaan naktulatan no agbaliw ti kapanunutam. Andat imba-imbagan ni Ellen, anak ko. Alaan da ka no aninang ti may katlo nga anak da, tatang. Ay nawa, manain. Wen tatang, kabailak kanumutin ti agninang. Amo na nga men nga da kwartam. Ay, talaga masapul abak nang ti kayat na aninang, tatang. Kahit imanugot ka. Saan, tatang? Jakon kayat ti agbalin aninang. Amangan no inton madamdamakit ibabawi ng tumanen. Isopay ket di apagsakitan tinakam ko. Anya na damag kaw. Saan ka numatan akayat ni Marilo ti agbalin aninang? Ay, saan nga rod nanang? Iso ko matimay sang alaak aninang timay katlo nga anak mi ken Danilo. Ngam di namot kayat. Amom siguro no apay. Ay, nasakit itirik na nanang. Kastamot laang tinarik na idi imbabawim tinagtulagan nyo. Dua atawunan tinapalabas. Ang anyangay nga rod. Si kantumo ngamin, napili ka iti agbalin aninang. Nakisarita ka kenkwana, iti manugot, kalaat ngayon babawim, ta sinukatam iti OFW. Itatanda kwartana, alaang manin aninang. Nanang. Saan ngamin anasaya at tikasyay, anak ko? Uray asino mo ta, masaktan no kasyay laang. Saan akwarta ti pagbasaram no asino ti alaam aninang? Importante mo laang ti ugali. Ay, nanang. Uray nakurapay no naimbag a tao. Ikat mayaten day chay. Kan maysa. Iso amangala kayo itininang kaninong, wano jay kunada amay kadwa nga inaken amadag iti ubing, tapno adda katulungan nyo amang bagbaga kadakwada. Saan ket atapno adda mangted iti kwarta? Ay, nanang. Angam anya ngay nga road, adda titan. Iso asapay lakuma, tapagadalam day ta na pasamak, Ellen, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay ang makisarita ka, siguraduam akabailam at akdaran. Saan nagaputa na kurapay jay tao kat basta ibabawim latan. No agpili ka itininang, saan laang akwarta ti pagbasaram. Laglagi pam, nga importante matlaang ti ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.